Hello, very good evening. I am Gurumjari. Adom briefly pack news ni Maruina Manung Hutna gi thoramni. Maruina khoina thamjari bang asigi topic se Manipur gi hajiki oiriba kanglup ani gi oiba irang se matam yam sangjale laibak myam praja myam ne expect toram daba adumba matam amu khang hajiki oiriba se chai amaga tha taruk si mapung phar ka dorabani hajik laiba November gi tarik ahum sida aduna marakta maitai amadi kuki gi marakta tawa lan se maruina horokhiba wafam se tribal solidarity march ko wa adumba khutchem gi oiba ngaki adumba yamna fabricated oiba kogi peace rally ni haiba aduga peace rally da aduma violence ki wafam oikiba peace rally ragi horba matungda maitai leiba mafam sing maruina chuchampur da koi maitai gi yum kai mai thaba madi maitai msajing phu horpa amadi leiba wafam sidagi kanglup ani gi marak sidai hen ungkhanak padagi oirak badum wafam khak oiri adu sahi ema makhai mapung pharak laba sigi marak sida koi gi manipur gi government amadi india government leiba hajik leiba irang si lotion nabagi damakta kari karma makhal gi peace ki oiba adumba khogi initiative lawkrabage hai wafam si pebak myam praja myam na hangag lak wafam ni adumpu hajik maki oina peace initiation gi masigi peace process si masig yam mayek sengdana uri hajik phawba aduna hajik haukiba October ki tarik 15 si Ministry of Home Affairs na Manipur lairiba kanglup naina kuki gi naga gi amadi lairiba kogi maitai gi lairiba maruiba minister sing MLA sing si Delhi gi maruiba kogi yoi myam khak yaurba matungda Manipur gi peace initiation process am khak masigi talk to haukiba gi ofam laire hai ofam sida so lairiba community sing gi maikai dege Manipur ha ji ko irang si masi makha tana masi adugumba violence laitana bagi damakta appeal tawkhibagi wafam laigare adubu luribdi appeal tawsi praja mayam hajik laiba maruina kuki badi maitai gi jati singdani adumupu kuki gi myoi singna appeal sing se ta dabagi wafam dani hajik laiba se ngarang se yamna nuaita thoktok singi marakta irang se khara makai fare na khalorba matungda jiribam gi borobektra gi district ta hariba kuki gi makha da laiba mar gi makhoi gi association mar village volunteers inga hana mamang the deadline thakibo humlare maruina maitai gi policing amadi maitai gi security forces mayam kha evening gi matam phawba tharaba matung sida mafam sida gi chatkhro haibani adu mafam sida leiriba policing gi mathakta chatkidabadagi attack tawsalakbadagi mesaida atoi kai amadi yum kai kai doi mayam ko yaw khibu ba fum laire aduna wari film sida makhata na jiriba amsi kari oige dawrige luri badi Manipur police amadi central forces mayam khakna margi village volunteers in attack torok pasi ngakthok pangam drabra amadi majaida chena ba miyoi sing amata fa bangam drabra haiba fum sini aru ningsing ya basi mamangi haukiba tarik taraga turuki evening sida so kauturki mafamda kuki village volunteers natraga kuki terrorist natraga kuki gi laibo organization singi maike gi attack torpki wafam sulaigare aduna hojik kuki sing leptana drone bombing torpa missile attack tok selakpa madi tonga tonga makhal gi lalong sinarga maite attack tok se lep leite adu wakpu hojik fawbu gi oina lairiba kuki community natraga kuki aduma specific organization singi mathakta central government Manipur government hojik faw action the local palaitri ningsing biabase mamangi October ki tarik kun mari da World Kukijo Intellectual Council ka wa adum organization amana Manipur gi leiba maitai singda tongan makhal gi landar kani haibagi adum ba khoi gi press statement ba thok khraba matungda madugi hek thangnana November yaudringai da 31st October da more attack tawda SDPO chingtham anan laikhidabi wathoks laikre aduna maroina ngasi ekhoina tamjari topic se attack after deadline aduna maroina agi hek thang election birba ngasi gi guest oda Dr. Y Premanda associate professor in health law department Manipur University oda Premanda a very good evening that am nokcheri aduga mai thamuda oda Ong Sangba Mobini, senior journalist, Abutaram Uchage, Aduga, Titan Dr. Kiran Janebam, social activist, Lakiram Zutram Uchari. So I appreciating all the guests for joining Manungudna. A Tangan Laminare or the Premanda. Si Kenoni, a quick Nan Tang Taramanga or Manikwa, October 15 October, the New Delhi, the Akwiki Santi, what is Hanabu Hiro, the Lambian Tiffany, Hiro, the Unabuda. High is a singbody unanimously resolved to appeal to the people of all communities in the state to shun the power of violence so that no more precious life of the innocent citizen are lost. Have an one high meeting to Lorga Puna Paminaba, that's a different thing. Aroi with the ministry is high statement told unanimously Mushi resolved
haidi meeting makta yawkhiba Manipur dagi chatkiba MLA mayam ko irrespective community maming da khoi ngam paning di MLA da community line da haiba khoi nungai jade bu ko nungai ta ka su hainare ado moi punamak tu yanari si unanimously resolve tawre akhoi si community mayam appeal lam tawr si kari appeal no har kan da khoi violence ki part si lambe ni chatlagum si kaina ka masina miyoi bigi mamanyal punsi sa mang da hai ne bu ko adu ma thame thamaga dum nungalaga dum kapok pron tawni da sigi jiri ngarang nang ka mang du dum kapane truk ta kap nungalaga dum kapani au adum kapi ba aduna takpadi sida khoi uning sidi akhoi ge cookie gi terrorist sing hai gadra militant hai gadra dum hai be ani dum hai be ari militant and terrorist sing sigi moi gi demand hai ga di moi na hai bam lai ri wari sana ba khudi makta ama thammi union territory nati ko hai ji moi concept se idea si kamai thang ga kanda solution fast peace letter hai ba sidi am sathi bolong dani ko solution fast solution na tawsi shanti lakani hai ba adun hai di kaino moi na hai ba demand pi dri gai akhoi dum kap kani hat kani sine ba idea do yam lai po ne ba ade ministry ge site ge hai sina shanti hana tawsi ado solution tam ne state by state negotiate tawna si hai ba ne ba ani si diagrammatic opposite oi ba poi ne hai ba ne samna ba ya roi ba amka hanjage ko moi na hai solution fast peace letter hai solution pi dri gai di shanti gi unanimous resolve hai ge ra hai ro ra khoi mama log de akhoi dum kap kani hat kani hai ba ne moi hai ji unless until we got our demand hai ba moi demand sina akhoi gi moi hai do separate administration in the form of union territory with legislature hai ba ne phangoi da demand de su pang phangoi da ba kai no ain de ya da demand ne khoi nam tham jagre ko adu hanna khoi reiterate tawning dre adu na demand du illegitimate oi ba ain de ya da demand ne india gi constitution su ya dre India constitution hai Manipur history nung ni mayam international laws punna harmoniously interpret tawrakadoi ni Supreme Court na Indian Parliament na mayam ade parliament hu lari hai ba MP mayam yauri ade prime minister ki team lari ade home minister ki team lari mo dum atra lakani Manipur di major ge min tawka India da pun hibani ade international law gi UT posi de jury side na colonial power thamamba lamdu machira ma boundary du atopa ma da merge to kai be ade hai jagram ne ba adu singdu India gi government so dum mo read tawkani interpret tawkani adum aduna ne illegitimate over demand ne moina hai solution fast peace letter hai bani da adu gi si lairi khai di moi du nongmai ka pakhini ka ju ka pai dana ko ade amana si ka pai aduma laire de amana mar village volunteer hai kai no moina mo warning da hai bani ne maitai sing du bucket within that 18 ye evening how the Manipur police loina han gro hai moi ne hai aduna moi warning si maitai resident si bucket kai hai ne moi hai di sunset kind of high numit sunset in numita high time numita the mamang the later nu kind of high in other area city more in a warning city very dangerous ni police the warning period maba adu danger ni adu misam the me no other area the lake no high yabonati on the city yam sati ba war crime gi adu war crime hi doctor genocide ki intention yawini intention to destroy in whole in part na akoi India su genocide convention 1948 ki si India su sign tawrini genocide ki convention yaw ba sing loi customary international law oira bani aduna international gi wani adu moi gi sidena kham hojing moi sing pha ji si ju ak leibak ni khoi leibak su India su ngae Manipur su ngae mo si NSA palaga tum hek warning to mi bu police nangbu leiranu sunset kan numita ngai da leiba yaro ka police da bu ro misam du bu hai ba da pone da adu hai ba du da sai alai matang da pha da bagi matang si mamang da ing sai ai opening da du thamjaba world ko ki jo intellectual council si masi Manipur gi cabinet na bhawa makoi more da gi SDPO da attack tawra mutung da makoi si unlawful activities moi adum organization ni haibagi Manipur state cabinet na pass tawgre adu center na di makoi si UAPA eki matungi na makoi si section 3 na 4 ban bu ofum su leitre makoi gi madak sida so sai wai sida kitang twist we koi gi center na makoi ji kan kalaga thambagi ofum su sai wai sida mai cheng ubugi ofum leire manam di even village volunteers ka wa adumba margi organization ge makoina Manipur gi police the threat tawa madi Manipur gi security the threat tawa Manipur government the threat tawa chakana badum wa famne habidare but still government ji just spectators layman spectators amoina lady hojik se adu ai se kamai na yem giram be masi keno ne akoina hai badi ko government gi suma gi limitation le ngoni ai do government di limitation le hom ji thok tabani sumaina challenging the authority of government ko authority of law challenge tar paise police institution ni police challenge to was loire na de kesu ta ba ko ge social media da gyan ta jada ba khoi naha nu pim cha nu pam sa me am ka ki pangba da pha ba gi wa phum de le ni Manipur gi ai nu hai de police ta challenge to pa hai se
adudagi hen challenge to ngai su leitre adu the challenge to di MLA mantri no mai kap to ngai chale police challenge to si luira bani hai bani da madu di action law dagi tumina lei se si angak pai khab record kumba akoina tan be yani koi limka record lei bani Guinness Book record lei adu da koi thaba da soidana award phangani akoi government se kaino police ta nang chalo ko na police sai di akoina tatan haijabu do police sai di kai lei ga akoi gi sabel se dun yawba akoi gi union list, state list, concrete state list to number 2 the leram do public order mathang the police number 1 is public order entry number 1 da entry number 2 na police leram do public order police ke state ke subject na happening da police city state ke jurisdiction any jaga da lebe army de lebe ya de ko army mathang ek to ya de ade sharp mathang ek to ya de police le tabe ya ko sida live central paramilitary force mayam armed police force mayam ade assam rifle mayam so in the aid of civil power ni adon civil power je kan police dc ga civil power ne moi leitan ek to ya ro adona police noi leibe ya ro sakpe ya kanam tan haibe ya de he khayo mi kup to ngasai indigenous kari moi gi world council ogera ade mar gi volunteer ogera loina ba ain khan bada khwai fast NSA pala phabe ya han phade ya de ha ga di NSA se 1980 ji masi makha da moi preventive detention to biwa adu tawro har ga na khwai sathi bu lom le India da akhoi gi ngasai unlawful activity prevention adu di matang ho sangani ko center na thakak phai nga khar ga di ngasai unlawful activity organization ni natraga terrorist organization high city Ministry of Home Affairs lok to ni gazette notification thok te ade ko adu pole adu ga hausi ko to boya ba da moisi waging war against state pan ba yare okay aina de phab ko na phaw ba han section di palo ha ba ai ba ta bi ko phab ko na phaw mafam du chang ba ya da ba there's different thing ni angtang section do 152 148 bharate nai sanita gi section ji pan biu ha da adu FIR am tang launch to biu law du matam gora law sometimes slip and hijab do adu hogol kani law de khale sahi ama ani le pass we si de limitation leite ba law si sahi kul la ga mo si dandi pi bu su ya jara khan gi thaina gi chief minister Sibu Soren du sahi kumnga le kan da phado phangi ne wari bo ko no high court ka khit case to there's different thing ni ain hijai di phada ba there's different thing han ba da FIR di pan biu relevant section of the Indian Penal Code hogi Bharatiya Nai Sanita haire masi palaga amtang khatang to biu habinda natraga thi yoka tarani yoka bu tare dana sa yoka tare mon kapthare nomai kape bom kape police moi khabaram de moi attack si phajana police station sida attack tor podagi khara kaphin to repel to hibna haiba police station naksali haire moi kapi si police haidi police na tisha pep su leibani aduna takpati police station ji moi loksang gi to buni ni moina laga di madu police station loksalaga moigi kemo bini khani kanum othoki do deba haidi tawriba challenge araiba challenge na te haibani da adik amana so moina kapa ga sum hanbi nong maru khara kapa se masi matam je luar ban kale aina khambada kapa village si yairol pokpi mar village se kapa poni haire wari bu ko somde laini hairi bu ko adu idi sida ka khalaga kapa da kedogi sibo terrorist lebe jaga adu di law da terrorist di hato moi mathak encounter on the spot haidana law da yaujare adu di army ek to si jawra sam ek to so ek loi mata yawre terrorist and enemy state terrorist ni si mo hairo hairo noi pai ming on da kapi mi jibu police da kapsale ba din bazar kapsale ba yum mai thai mi jibu terrorist natin haiga do bra daina masi sengdok chari na hojik se terrorist organization ni laukthokpa nata unlawful organization ni haina akhogi unlawful activity prevention 1960 makha da laukthokpagi mathau tadre ba hojikti laukthok gi phai organization pun laukthokpon adu su idea mani hojik laukthok mo kon tawri ba thabak singina already dum oijar lai ra do da aina haijene na akhoi sida terrorist sai je phaba pun manung mai kapada akhoi unlawful activity prevention eki makha da ma se terrorist organization ni natra unlawful organization ni laukthok ta ya da bu khalle ba ko sidi la se kai no ka 2023 law no bom lae kogi Bharatiya Nai Sanita asamna BNS haise sigi section number 113 adi section 111 organized crime imam terrorist ka adu terrorist ek ase 113 ji define tok jare bi da bong kap no mai kap mingon da kihan ba khangan ba loi ba explosive sin ba yumi mai tha ba loi terrorist ek atani adu man haise intention to akhoi strike terror in the mind of the people na yawi ko aduna main sriani aduna sigi se palaga jan sidi lu ne si lu India puna mak chalai ri ni terrorist organization lak thopi daka leite ba sigi section je palaga pan da so moi ma ga sanga sing du changa nong mai kap ju kai do ga sin moi la kap akhoi sai da maning halaga nong mai han moi na chat lai sigi matam nati terrorist ji sanction laga Chhattisgarh da huji kapi dana ngarang ti Chhattisgarh da moi na khara kape kano moi na bomb khai handana sharp ra kano Indo-Tibetan Border Police Force ani sigre ko aduna moi na kharam henjale adu kapa ani mo Indian Army na mo amai to na hujiki haire village su khanga bane
khangdabo di khangdre na ko ai di Mumbai da kai da bomb phumam do na te la kapa ini nongmai do para group aman adu di tanaro bara man kapa sum lebna ta terrorist lebam du da army ne CRPF ne sangthil laga crack down ga haidar sangthil laga khatang kapsin kha tobiru ro haibani da sungai terrorist ne kapak pa ngai ga khoi nongmai hal lai haibani da adu ore ga di khoi ji kari haino du di akhoi na moji ki bo thokre ba akhoi terrorist ki jaba terrorist na normal jiri loksan mangai ba sini da yam lu re haibani okay haiman na haibisu mi na taning amodra khalakwa kano se yaure mone kano da tholai bisi kang ani gi khatna bra haiba posu oidogom ju to even state government about da khoi state force ka cookie terrorist ka khatna bani lan tong na bani haibi statement bo le gra bane adegi lai posi cookie gi loina praja sing ju yaw busu na te mai ti su praja lo yaw busu na te hoi lai ti ai khoi gi isa de insecure ba mam loi phau na village volunteer forces both sides both communities adum khargadi ru lai re ada lai ti village volunteer force khoi gi hau gi chai gi mi ohong gi matung nimit khara mangani tarani hai tare ko government na well organized go ding da army fajana lai ding da khoi khunjan sin ngakse bodu ti chumme ba right Hojikti Indian Army ki yam thajale paramilitary force lai re state force lai re everything is well prepared now kari to wada hojibo wa su ma ek second to gam dabna bi question to still lai yo pusle be sipai sing to kadai thamige se hoji ba ta dre nadra jei bam kam ne se ma khoi le khange kok tru kam nei khange adigi si moirang sai de khar kam nei khange la kam na na de attack to ba wati ba adu hadon ni to kam na re dra mo lai poti mafam ji khanga bane nadra mafam ji loina khanga bani adu ri mafam jing da company amom dang thambada nomai kapak pa natraga kapna bagi thabak je dum thing be ayo hojik ojana thambi gi ba khundu da asona kan su sipai le rangone asona kan gi sipai dana madu thingbam changi sobde gi hana kapen kal su sobde thingbam changi mandi sia bep sonda leri ason su le rangone adu sigi po singji yanga koina prone area ai tare ne Pibom je hoji jiribam ji prone area du ore ba matam khare mangda mori ore mi mori is almost control tawre hoi settle to ko pa everything nuai te have to nga mam ni irang di han thagre bo smai dor jiribam ji yam kana tawre mi na sigi poside da hen ba company khar thajan ba de irang control tawre ari ko hoji thangri ba mar volunteer village volunteer ai do mar si machine yam ta di ba jiribam da kasi yam le na te bo kun loina mo yawren khalo jumi lising mai ma hakre bo khoi gi kun gi ek nu pi ngang loina noi pa ren khalo ju adur ge di Indian Army ki thajal laiba state force ki laiba mayam jina modu operation ma to bu da khulai ji loi disam do hon be ane an sigi force da oja dia man tham digre ko sigi force da Indian Army na or state force na ek to force da marine le na mathauna le na to bungam ji kari no oyares another di kari ai tare Pakistan ke taine be area da di ama chang na mo hola da ani chang hola da puts out to re bar su ka pa te bar su Maoist main tore varsu adum tawri sidana ngamdri si state government na koi other people ngamdri people am de hisle rabra center na kaim tawno freedom thado khron hai rabra mani ke da koi no yam kan pari ba Myanmar gi issue sida sin state sida India gi kano khra project khra hoji tawri ni na sin nai si koi Manipur gi kuki ni Mizoram gi Mizoram si ni ade sin state ta koi na tawdo pot myam du gi yenga koi madugi ki dina sai khujam tha dribra koi yenguda moina su maitim cheng edum haiba khoi su kuki mi cheng edum haiba both communities da thajana da bapol adum nei ba si Indian Army to sungare CRPF to sungare asana phal to sungare akhoi asana phal thajate adu asana phal su mafam khare da di kuki sinu ya da sum jawri akhoi apam du da tarok kambu du ne ba akhoi ni yari ba kano se security force akhoi na apam po tu ya da basing du ne adordi singi lamda maruina kuki tabana min le ba security forcing asi khunja sing dona ya ba hakta tawle rabra moina dinaban waina ba free hand le gi polo le ba bi ko even margi mo khoi statement mar village volunteers ki statement thok da hayo da maruina khoi gi apan gi lak ba khoi India gi tongan me intelligence agency amadi agency work tawriba amadi Assam Rifles makhoi bi support le mo khoi support tawe makhoi initiation gi masigi leiba mo khoi progress me am ji kai haibi wa phom ok le haida da adule live poti state force ai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ तसेंबदी स्टेट ने तौजगदबनी अदो सेंटर ने खुद थिंजिल हाय थिंजन हाय आर्टिकल 350 हाय थमी हाय थमदी हाय एकोइदा सो मेनी कंफ्यूजन लेबनीना एकोइ मदुगी अथॉरिटी दु भाव तादरे ओके लम अदाय मटिक तुरा कोई स्टेट ना मदुदैदा इनिशिएटिव लव ngमदबा अमदि स्टेट सी होय लेरिबा फिल्म दा कोई स्टेट सी पावरलेस ने हायबगी वफम जुमे अंक लेरे बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली मखोय फदन फंक्शन तौरी अदाय दे अखोइदा मख सिंगरी से स्टेट गवर्नमेंट सी हुजी कैबिनेट मीटिंग तौरी डिसीजन में हम लौरी नत्रा अतै तवे अब स्टेट की फंक्शन में हम लेप्तन तौरी अदुगा सेंटर ना भरबेली सिंगै तौनो हायबगी कैगुम खर पीबरा से सुमाने नोय कानो द खुगिरिया द सिबाय थाजंगनु नोय काफनगनु मोय सेनगनु गाना अदवाना ऑर्डर पीरिब्रा चिनबुंग ना हायतारे को चे थोकपदि यादबनिना अदुगु ममल लैब्रा नत्र करिनो मा अखोइदा भाव तहानदब पोलम यावरबा अदुना ने अखोइना मतिंग लेबा लुसिंग मथौ तारे हायजे अखोइदि सिंगै तौगनि सी तौदियारो हायबा पोलमा लाना तौ हायबा नतेको सुमाना मी मरक्ता नोय काप्सल आगा अदि इभन पुलिस स्टेशन सिदा नोय काप्सल आकांदा तुमिन द लैबा हायजे मसीदी स्टेट गवर्नमेंट से अखोइना मथौना मरिन लैत्रेन हायरक अनेब अन सिगी पोसी अखोइना स्टेट अमगी लेभम थोकपा मचाकसिंदु लोइना लेरगा मचाकसिंदु सिनबा ngमद्रगदि लैबगी वहन थोक्सी अमु लेरते अननि अखोइना स्टेट पुलिस साइब मन लेरिसि कैगना द स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर से ngaknanabane sigi mateng pangnanaba सेंटर देगी पैरामिलिट्री फोर्सिंग आर्मी सिंग माई मतम मतुना कौशल अदु कौशल मोई इंडिपेंडेंटली वर्क तौ यादे लाइक यावले पोने खोइ भाई हाइबि नते होसिदि इंडिपेंडेंटली वर्क तौ यादे मोई वर्क तौ गेदि स्टेट पुलिस की मखा तौ गदोंने होय अस्पा की मतंग आर्मी की इंडिपेंडेंट वर्कर लै मदुर तोंगान बमने आर्मी की मखा दा होजिक चिंगी लमददि अमुसु इंडिपेंडेंटली वर्क तौ यारको एरिया जोक तौ द्रमने अन सिगी पोसिंग जी यें कांददि सेंटर ना मणिपुर की इशू जी सुम सांगदो हनिंगबा सुम चिंथोगा सुम लोइसन थम्बगी पोटलमा पामरा हाइबा क्वेश्चन अमा थोले अनानि सिगी नुंगनांगबा मिपाइबा पाखतबा मयामसिदगी ऑनरेबल एमएलए खरना चीफ मिनिस्टर सिदोगरी इरांग से लोइसनगनी एबो खलोरंगा पोरागा मोइना दिल्ली दा सीपी हाई पीडी हाइबगी सरेना बा पोटलमा थोलेजे सिदेदा हुजिकसु ले रिपोर्ट सिदा सिगी फिबम जे सुम मखाता ना सथरगदी हुजिक मयामना पुरजि केना दा बीजेपी गवर्नमेंट कैदौ लेगेसु ले हंगे Yes. Sangom dokuni madam di koi lebak si lebak pai riba party to control tawri ni. BJP center su pai state su pai double engine jo hai ni ani si mo chu mana doi ni amana bi to amana ta doi ni adu orgadi sina chahi amaga makhai henjang raba sibo bodi irang si loisana ba karim ta tobung ngam dire si prajan hangani si MLA trampandun iba chithi du su yaw si question ji prajan khoi choi da hangani khoi pakum leite aduna masi posi loisana na ba masi lambi ya poina si mise siloi posim tholai ne adordi chief minister da khoi na target torji ko nang dati all the BJP MLA har ane natra BJP party har ane noina site da kaim dogam jus gari no hoji so aina su yam hanjana jan haipa issue si within the BJP manungi ne je BJP manungi issue ngak tane ba mapan gi nate ba mardi kano da BJP gi MLA taret mabu sogot ba MLA ama पुन्ना MLA निपान जिना मणिपुर की तोखाई तागे हाइबे तो सोई तो यावरी ने सेंटर सी इरी ने अदो बीजेपी मनुंग दा मोगी MLA सिंदुगा अखोई सोमदा लेरिबा बीजेपी MLA सिंदु फमिन कांदा दाबी दो पिथोखरजी अखोई खनादना बा और पिथोकुम जी हाइबे वारे फोगु मोई लौजे याय नत्रगना सिगी इरांग तौरे नो एक्सप्लेनेशन कॉल तो बुझाय अदो रगेदी बीजेपी ने फ्री हैंड थादोगा अखोई मयाम जिना सुम तिनबा याबै पोतुदी रुबो वरगनेबा अदो अताइ दो वरंगदो माली नहान सेंटर ना होम मिनिस्ट्री मखादा कबु मतमदा कोगी से अतोबा पार्टी खरा सरकार सोबु काम अखोइदि हाइबिरक्ते गान हाइबि यावइदो बीजेपी हाता कबु रमदो माले अरेदा अतोपा कम्युनिटी में यावनुबदगी NPF की कांबुजु स्टेक होल्डर एम ओइना पारगा यावन गिब्रा हाइबो कोसलम जु थोलेबो अदुना ने अखोइना बीजेपी मनुंगी हाउस इन ऑर्डर थम्बंग अमगदी मणिपुर की जिले इराक जे इन ऑर्डर de la program ngane
Okay. Koi ngasi lewa ki jik thoi ba warushin propongam da Iran conflict ai tare sidi koi na sum yam short ta koi na da mayam phas abza wa pa mayam bu tho tham na bida ngasi fo da he conflict se mamang gi chahi gi adum me hum da gi thok pa ho gi budru gi hai tare ho ji pire mayam sida amata sida na 100 point du madu gi conflict to ko maram di loina ure solution oi ba pot su oi gadau pot su oi henda pot koi na se koi mute sing dum taina bu wa phum na tan dum both ruling and opposition ani mak dum taina ma tamne praja sing de maram di when the assembly is out of order other the people natraga magi law to will be out of the oi tamne maram di kai no da koi na ji hai ba koi mission tara ne koi na tam to ba habitual liars kaina dagi narco terrorist sing sponsor taro karak pa mafia drug mafia cartel me amna thadorok pa mogi mouthpiece on thadorok pa civil society organization sing natraga ma koi MLA natraga minister sing hai tare still they are enjoying everything as an elected koi Manipur praja miyam dai kakal ko tax law whether yam yam madugi pot moina phangi ba salary khangde am khangde miyam do loin Manipur praja miyam gi natro moina chari ba si yam phasada ba cham da har pa an parliamentary ma thibo ngai dar ni ko sin Manipur praja miyam gi du gi chawa aro wana masagi fruit tu gi ngang ba maduna parliament ki natraga sanctity mangalakpa constitution ki sanctity mangalakpa democracy ki sanctity mangalakpa aruga constitution ki sanctity mangal mayam sing sel oinamak artasi lan na fruit tu ge na hanna ba honor pa kanglu amani Manipur gatandra malem da kuki haiba jati is the gyan tan bangam do wa fruit leiroi jati am ta kanglu am ta leiroi na id swain thamning he maram di kaino da koi ki assembly da na disorder or aga di out of order or ta ga di ai koi ki law and order kem ta leiroi haiba ki maram di kaino hai kan da ai koi ki procedure me amama mogi every legislative assembly not only for parliament ki OBI state assembly sing OBI loin ma ki legislative report me am ki procedure sing bu kala set pe abra then ekoi ta siang na hare ga di ekoi rule number 17A of the rule of procedure and conduct of business si is yaw si kai no hai kanda rule number 17A da ekoi yam drabada ekoi ki assembly ki mifum ja mifum ya numit masing yankai da ki ta da na pham ga dawni hai bane then hujik chahi am makhai pharmas ekoi numit ko ni phana pham abra famdabnina adugi potuna hariba moikhoi yamna unethical conduct aduga ill conduct waraba aduga makhoi matakte action lokat pa yaraba tawan mayam rules law mayam lesu adugi jaga da mogi fulfill tawdabun lokat pa yadabra haiba pot amaka leyebako swai jingse sigi posida amuk lebe matakta kaino hai kanda aikoina even aikoi housing asai yama munu ja haibi bedo Article 355 se chanarabra chanadibra khangde mapandagi di koina sum yangjabada manung dum chanarag leiba manbagi pot ama leiraga su if Article 355 di Article 356 se hana chalai dingai mamangda matam khara yengbagi damukta state subject sing jing thina carry to bungam da yengnam dumta thamba wafam amne haiba matamda madusu yam tenma matam am piga dawne na magi provision manung dum yauri bane hadi emergency provision da Article 353 60 bok leiba manung da Article 355 se yamna maruwaiba ngasagi even makoi animated suspension I the animated suspension ko na party government ka na double engine government no mo animated suspension thamba dum yari poni matam kra tham kra ni thang kra hum thang manga thang yari pone ba then dissolve to dum ke su pam we ba madu to dringai mamang do 356 lak tringai da thamba pot ko ga huji madu dum to dun leibani na ngasagi pot sing je koi constitutional magi safeguard protection and the phang de hai marta ngasagi koi anchor na habi bu maina prem habi bu maina makoi masel ge marta ngasagi mukna ba khona ba ngasagi pham chokri munna ba tek tanam khona ba to wi pot amazung lai praja sing na hangada wahang di MLA na koina wangang dana silent spectator na lay targadi sumana prap kano da lay targadi ai koi si tor ko yai je mo ko junu udab na te mayam ngang nei post ko sigi escape route am su thiba escape route thi matam da koina haining ina mark na pai di ba pham posting dugi mark gi tawhum thokpa magi rule na piri ba process da yar ba mayam sing do khangdab na masing yamara haiba potu neba have the constitution provide to riba being as an elected as a legislator as a parliamentarian aduga as a parliament ki member mo na ta state ki legislature ki member madu khangdab hai wafam on khakche aina pusan jai ji kaino ai kanda machi ani am toin jo haijabne kaino da India ki aham prime minister na India ki aham speaker oiba JS Mablankar da mana chejet amakakta magi office tagi prime minister office tagi mana icham cham naib tare ko mana I sumaina amtang magi kaino da koithok pir o magi room da ni irubne madu aikoina hajin mante magi kaino da laibani ko mache mari madra iru matam da ngasai gi kaino na JS Mablankar first speaker of India adu madu gi no kari harakenda in the parliamentary system of democracy speaker is not allowed to come in PM office na mana pakhum mo ngasai gi cheje trong hale eva halakpa jang ngasai prime minister jina pan Jawahar Nehru na mana sorry I am coming haraga prime minister du chelaga matam du speaker du unrame ba that means magi speaker ki oiba magi jaga magi office ma laigani prime minister ki mai office laigani even koi CM ki mai CM ki office laigani koi speaker ki office laigani then adu ta summa mayam system
parliamentary form of government or democracy पर लेवाक अमदा लैरिबा मागी मनुंग system दर लैरिबा पोट मयाम सिंजे system procedure rule मयाम से अखोगी parliamentary system of democracy or democratic form of government have the cabinet government state government हाइब पोट सिगी मागी मनुंग दर लैगदबा पोट मयाम सिंजे कालगा चोंगा चटपा याबदोंग सुम प्रजा मियाम दा उहनबदोंग तोबा पोट अमा उहनबमा ngasi कोइना उरेबा स्वाइ पोट मयाम सिदा थक खा कइनो मागी protocol procedure खंगक तबा मान पोट अमा कोइना उरकपा तारगन ngasi कोइ नहान गी कोइ याम informal ओइबा हाइगद्रा अदुगा अखोगी democracy चटपा लेवाक इंडिया मालेम गेन ममिंग लेबा अमा ओइ मनुंगदा अखोगी तसेंगना elected सिंग सिबु ministry of home ने हता तोकत कौ याब्रा सिगी पोसे हता चटपसु याब्रा then amukchu media me amamana whether madu less subject to correction je quarter potuna high boni ko times of india aina thengna matamda madu amukak yawe kuki gi mla tarana madu gi joint meeting da khoi yawgide maramdi moina pi keno amadi upf na mamhang da thamgraba mogi keno singdugi wafam sing haibadi separate administration or union territory tanbagi wafam leibado adrogena have no additional demand beyond that and moina pi eba अदु ताकि मधुकी पोतु पिरक तारगदी आइना हाइना द एक्ट ऑफ टेररिज्म मसी यारब्रा जीरो टॉलरेंस ओइगनी मसिदैदा कैमता कंप्रोमाइज तोय हाइबु मतमदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नतका सेपरेट टेरिटरी म तालक पोतुदा अचुंब पोत तानब पोत ओदि फै अदुबु मधु यादि हाइबदि नते मधुकी पोतु यूनियन टेरिटरी म सेम यादि हाइबदि नते बट यूनियन टेरिटरी म सेम मतम एकोदि सुमाइना थेंगनै द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन पास ए लॉ to amend the constitution and provide a legislature with elected member and a CM for a union territory na ngai magi law kano do amend to ba constitution amend to ba CM khot pa pi ba loi mag yai but adugi pot da admaina kala ga khoi india gi constitution article 3 1 2 kan jai nate swai pot da nainak matam na makhoina taliba separate administration ga separatist movement act of terrorism natraga kulai pai ba keno kene natraga upf sorry sigi mayam gi pot da ngai gi su du na chungoi ora kan da mla mayam se makhoi gi makha da lei bedong na makhoina pire statement bhokta hojing asai mamang de koi ahamba koi ge keno na koi maru praman da hayo poto मखोगी मथक्ता करी हुजिक हुजिक जे फाव हाइबना तरजु करी हमता रेस्टार्ट तौदिम केस न फाइल तौदिमनो फा अदुगो सुमो तो केस हमता लखत्रिम हाइबो जे अचो वांग मोरेबा अदु तागदी स्वाइदा अखोइना assembly की floor da ngasi फाव दा अखोगी assembly अनिरक कोइ मणिपुर स्टेट की ओइना अखोइ हुजिक इरांग जे थोक्र मतुंग दा फम्बो मतम दा अहामदा 9 मिनिट ने 11 मिनिट तौबमा obituary reference कर लो लोइसंगिबा पोट अमा अकोमदा नुमित खरनि तौगिबो पोट जो तुम लोइसंगरका वारिप लौबा ngamdna लैग्रबो पोट अमा बु असोंगी पोट अमदा कौरगा कौरमबे याइन तर कौरमदबे याइ मदवाइ जसो अमु कुकी एमएलए मैतै एमएलए अरगी नागा एमएलए मैतै पंगन जाउदें खाइद्रोक पतारगदी मदुगी पोटबु constitution क्रम पेज दा provision दा MLA सिंगदुबु अदमाने खाइदोक याइन याउराबा article 166 of the constitution of india da moi mirep oina lepa yare 188 of the article 188 of the constitution india da makoi wasak lawda kamai lawge ba ai community gi ai gi laikai gi ai imung gi lawgi braba natraga manipur as a whole and integrity manipur gi pulap ngakani khokani natraga praja miyam gi tawne lawgi report ai da adwai da makoi gi ilbia misconduct mayam do adum lokop ya ba pot ni sigi pot se aduna swai da koina lamjen tarang bom tam da cookie singina koina ubu matam da lam khakta munna ba hona ba phangna ba मधुगी पांदम थम्बदुना एकोगी इथौनेना संगजलकपगी पोटसिदा खुलाई पाइबा लालौबसु आरो इलेक्टेड ओना ममिंग इलेक्टेड की माइखुमु पग काराबा इलेक्टेड पॉलिटिशियन सिंग मयामदसु अदुम चपना लेमिनाबा वेरेस ओना अदर पार्ट एकोगी ओइना अखोइना खाइदोकपै वाफम नतना हुजि लेरे पोटसिना मोइना खाइदोकपदुनि कोइना हाइजरिना याद्रगसु खाइदोक मतुंगिना अखोइगिना सोमदा आई खंगदे आई उदे आई तादे नत्रगा आई फमदु फंगदबा यादे मुलौदबा यादे सि तौदेना अखोइगिना जागे वाइखु कल्चर क्रेप कल्चर के नियम अमया अदो स्वाइदा आइना हाइनिंगिदि अमुक्सु कुकी MLA सिंगदुगी मरकता मखोइ तरा दुगी मरकता मिनिस्टर अनि मदि स्टिल इन बिरेन गवर्नमेंट मखोइ अदुम ओइरी अमना इंडस्ट्री मिनिस्टर ओइरी अमना हॉर्टिकल्चर सोल कंजर्वेशन मिनिस्टर ओइरी लेपा हाउकेमना अदुगा निमसा केपजन इनसे अदुदि मखोइ दि अदुम सुमाइना अदुम फंग मखोइ के सिग्नेचर याउदरदि कोइ मणिपुर स्टेट की अमता फंक्शन तबु यारोयबा स्वाइसदि अखोइ स्वाइदा एनी लेरिबा अखोइ सिंगनासु वांगाम ngamdaba तबु ngamda अदुगा सोमदा ngasai खुरकी इन लाई साबा बिदो हुजि अखोइना लीडरशिप अमा चेंज तबुगी पोट अमा खनरक मतमदा मखोइगे असोमदना चुंगोइदु सुदुनो ओइरगा खुलाई पाइबा लालौबा टेररिस्ट हाइब तारे एक्सट्रीमिस्ट पाइरो रिवोल्यूशनिस्ट पाइरो टेररिस्ट सिंगुना टेरर मैम अमा पोहनबा एक वारी छानबा होबगी डेडलाइन पिरंग ngasai kapakpa पुलिस ता थांगलकपा मोगिना वाफम सिंग बौदा थबक अन्तोन ओनर बुदा केम तौ ngamdana लाइबे फिल्म ता हल्लकांदा सोमदना अमुक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯥꯡꯉꯤꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤఎꯝ ꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ Okay, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Dr. ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ Yes, exactly. I'm some of them.